Colonel Rose Kabuye yavutse tariki ya 22 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1961 avukira ahitwa Muvumba ubu ni mu ntara y'Iburasirazuba. Kimwe n'abandi banyarwanda batotezwaga mu Rwanda, umuryango wa Rose Kabuye waje guhungira mu gihugu cy'Ubugande, ari naho Rose Kabuye yakomereje amashuri ye ndetse anaza kubonera impamyabushobozi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ishami rya politike n'imiyoborere muri kaminuza ya Makerere. Yaje kwinjira mu ishyaka rya FPR Inkotanyi mu mwaka w'1986. Mu bari ku isonga mu ntambara yo kubohora u Rwanda mu mwaka w'1990, Rose Kabuye yari arimo. Icyo gihe yari afite ipeti rya majoro. Nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu, uyu mugore ari mu bambere bahawe amapeti yo ku rwego rw'abasirikare bakuru, aho yageze ku ipeti rya koloneli. Ingabo za RPA zikimara kubohora igihugu, Kabuye yagizwe umuyobozi w'umujyi wa Kigali. Ni umwanya yamazeho imyaka 4, ni ukuvuga mu mwaka w'1994 kugera mu mwaka w'1998. Nyuma y'uyu mwaka yaje guhindurirwa imirimo, aho yagiye mu nteko ishinga amategeko, aho yari umuyobozi wa komite y'akanama gashinzwe umutekano ndetse anagira uruhare mu gushyira amategeko arengera abagore. Kuva mu mwaka w'2003, Colonel Kabuye yagizwe ukuriye protokole ya Perezida Paul Kagame. Mu gihe yari ku uwo mwanya, tariki ya 14 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'2008, Madame Rose Kabuye wari umuyobozi ushinzwe protokole nk'uko twabikubwiye hejuru mu biro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yatawe muri yombi i Frankfurt mu Budage ari mu ruzinduko rwe bwite. Hari ku mugoroba wo ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 11 mwaka w'2008, ubwo wari Minisitiri w'itangazamakuru mu Rwanda Madame Louise Mushikiwabo yatangarije kuri televiziyo y'u Rwanda ko Madame Rose Kabuye yafatiwe mu gihugu cy'Ubudage. Rose Kabuye yafashwe biturutse ku mpapuro zatanzwe n'umucamanza wo mu Bufaransa Jean-Louis Bruguière. Minisitiri Mushikiwabo yavuze ko Rose Kabuye yavuye mu Rwanda azi neza ko agomba gufatwa, ariko ngo yarabyemeye kugira ngo urwikekwe rucike ndetse no kuri kumenyekane ku byaregwa. Minisitiri Mushikiwabo yongeyeho ko atari ubwa mbere Rose Kabuye yagirwa amajanja n'igihugu cy'Ubudage, kuko no mu kwezi kwa kane uwo mwaka icyo gihugu cyari cyashatse kumufata ubwo yari yagiyeyo ari kumwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Cyakora Mushikiwabo icyo gihe yashimangiye ko Kabuye ari umwere, akaba ari nayo mpamvu yahisemo kujya kuburana imbere y'inkiko zo mu Bufaransa. Minisitiri Mushikiwabo yaragize ati, leta y'u Rwanda ntiyahwemye kwerekana ko manda zakozwe n'umucamanza Jean-Louis Bruguière zitari mu rwego rw'ubutabera
ahubwo ko zari mu rwego rwa politiki. Nyuma y'uko Bruguiere asohoye impapuro zita muri yombi abayobozi bakuru 9 b'u Rwanda barimo na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, yabashinjaga ko bagize uruhare mu iraswa ry'indege y'uwahoze ari Perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal. Icyo gihe Leta y'u Rwanda nayo yahise ifata icyemezo cyo guca umubano n'igihugu cy'Ubufaransa. Icyo gihe ibyo biba hari ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2006. Umucamanza Jean-Louis Bruguiere yashinjaga aba uruhare mu kurasa indege yari itwaye Juvenal Habyarimana wari Perezida w'u Rwanda na Cyprien Ntaryamira wari Perezida w'u Burundi. Ifatwa rya Madame Rose Kabuye ryateje umwuka mubi hagati y'u Rwanda n'Ubudage. Ubuhagarariye mu Rwanda yarirukanywe, naho uhagarariye u Rwanda mu Budage nawe arahamagazwa. Nyuma y'ifatwa rya Rose Kabuye, Perezida Paul Kagame yaje kujya mu Budage kuganira n'abaterankunga bigenga, maze mu kiganiro n'itangazamakuru ryaho yabwiye abanyamakuru i Frankfurt ko yamaganye ifatwa rya Rose Kabuye. Perezida Kagame icyo gihe yavuze ko ngo mu ifatwa rya Rose Kabuye atakurikijwe ubudahangarwa afite. Icyo gihe Ubudage nabwo bwavuze ko Rose Kabuye yafashwe ari mu rugendo rwiwe bwite, atari mu butumwa bw'akazi ka leta. Icyo gihe Rose Kabuye yafatwa, yahise afungirwa ku kibuga cy'indege cy'i Frankfurt arega uruhare yagize mu iraswa ry'indege ya Perezida Habyarimana Juvenal mu mwaka wa 1994. Byakurikiwe nuko mu mujyi wa Kigali habaye imyigaragambyo yo kwamagana Ubudage n'umucamanza Jean-Louis Bruguiere. Kuba byibuka hari mu mvura nyinshi, aho kuri ambasade y'Ubudage habaye imyigaragambyo y'abantu benshi yari igamije kwamagana ifatwa rya Madame Rose Kabuye wari ushinzwe protocole muri Perezidansi ya Repubulika. Icyo gihe abigaragambyaga bamaganaga Ubufaransa n'Ubudage. Nubwo hari imvura irimo n'amahindu, abigaragambya ntibayitinye, ahubwo bakomeje kuririmba bati turashaka Rose wacu, turashaka Rose wacu, twamaganye Ubufaransa n'Ubudage. Abigaragambyaga kandi baragiraga bati barabura gufata abakoze jenoside bagafata abere n'abahagaritse jenoside. Madame Kabuye yaje kurekurwa by'agateganyo akajya ajya mu Bufaransa kwitaba ubutabera, ariko atemerewe kugira ahandi ajya ngo adahunga ubutabera. Nyuma abacamanza mu Bufaransa bemeje kwirekurwa rye ry'agateganyo rimwemereye no gusubira mu gihugu cye, aho yageze tariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2008, ariko akomeza kwitaba ubutabera mu Bufaransa, ari naho gusa yari yemerewe kujya. Mu kwezi kwa 3 k'umwaka wa 2009 ubutabera bw'Ubufaransa bwatangaje ko gukurikirana Rose Kabuye bihagaritswe, ashobora kwidegembya no kujya aho ashaka hose mu mahanga. Madame Rose Kabuye yabaye umusirikare kugeza ku ipeti rya Lieutenant Colonel. Kugeza ubu iri peti nta wundi mugore mu Rwanda wari warirenga. Yabaye umudepite mu nteko ishinga amategeko y'inzibacyuho, aba umuyobozi w'umujyi wa Kigali mbere y'uko aba ushinzwe protocole mu biro bya Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Kuva mu mwaka wa 2010 Madame Rose Kabuye yasimbuwe ku mwanya yari ariho mu biro by'umukuru w'igihugu. Kuri ubu akaba yikorera ku giti cye.